Abenshi muri twe ndavuga jyewe nawe, abenshi mu barwara igifu, abenshi iyo yarwaye igifu cyangwa yumva atameze neza mu nda, iyo ubibwiye mugenzi wawe arakubwira ati genda urebe agashyushyu, genda urebe inshyushyu unywe, ubwo ndavuga inshyushyu y'amata. Buri uwo ari we wese urwara igifu wese tumenyereye yuko amata amugirira akamaro, yuko amata amuvura igifu. Twese tuzi neza yuko amata avura igifu. Ku nkuru dukesha Igihe rero yanditswe ku itariki 5 z'ukwa 9 2013, yari ifite umutwe w'amagambo ugira uti ese amata agabanya ububabare mu gifu? Abantu batandukanye bibwira ko amata ari umuti w'igifu, ariko siko biri, kuko aside iba mu mata ishobora gutera uburwayi bw'igifu, harimo no kuba yagitera ibisebe. Muri rusange amata agabanya ububabare, ariko nanone ashobora no gutera uburwayi ku gifu. Amata ariko twibuke neza yuko abamo poroteyine na kalisiyumu z'ingenzi ku buzima bw'umuntu. BBC rero yanditse ko igihe umuntu yumva yananiwe kurya cyangwa atamerewe neza mu gifu, yibwira ko kunywa ikirahure cy'amata bishobora kuba byiza kuri we bikamworohereza. Abantu batandukanye bibwira ko amata ari umuti w'igifu, ariko siko biri, kuko aside iba mu mata ishobora gutera uburwayi bw'igifu, harimo no kuba yagitera ibisebe. Muri rusange amata agabanya ububabare, ariko nanone ashobora no gutera uburwayi ku gifu. Amata ariko twibuke neza yuko abamwo poroteyine na kalisiyumu z'ingenzi ku buzima bw'umuntu. BBC rero yanditse ko igihe umuntu yumva yananiwe kurya cyangwa atamerewe neza mu gifu, yibwira ko kunywa ikirahure cy'amata bishobora kuba byiza kuri we bikamworohereza uburwayi bwo mu gifu. Ariko siko biri, nk'uko bitangazwa na Claudia Hammond, inzobere mu bijyanye n'ubumenyamuntu, akaba n'umunyamakuru wa BBC. Mu bihugu bibonekamwo amata guhera mu myaka y'1980, abaganga bagiraga inama abarwayi bafite uburwayi bwo mu mara cyangwa mu gifu kunywa amata kugira ngo abagabanyirize ububabare. Ubushakashatsi butandukanye bwagiye bugaragaza ko amata agabanya ububabare bwo mu gifu, ariko akagira uruhare mu kongera ikorwa rya aside yo mu gifu. Ibi bikaba byatuma nyuma yo kugabanya ububabare habaho kongera kurwara igifu, ndetse kikaba cyazamwo n'ibisebe nyuma y'igihe kirekire amata agabanyije ububabare bwacyo. Ibi kandi byagaragaye nyuma y'ubushakashatsi bwakorewe ku bantu batandukanye mu mwaka w'1976, aho ababukoze bafashe abantu bamaze isaha nta kintu bashyize mu nda, hanyuma babaha amata mbere yo kugira ikindi kintu bashyira mu gifu. Nyuma yo kunywa amata buri minota 5 baturaga imibu, ariyo aside yo mu gifu, hanyuma aside yo mu gifu ikazamuka. Abakoze ubu bushakashatsi bakaba baremeje ko amata atuma aside yo mu gifu yiyongera mu gihe cy'amasaha 3 umuntu ayanyoye. Akaba ariyo mpamvu abantu barwaye igifu bagira ububabare nyuma y'amasaha make bafashe ifunguro. Si amata yonyine yongera aside mu gifu, kuko abakoze ubushakashatsi bavuga n'ibindi binyobwa birimo ikawa, icyayi,
hamwe n'ibinyobwa bisembuye byongera aside mu gifu. Ubushakashatsi bwo mu mwaka w'1976 bwagaragaje yuko amata arimo amavuta cyangwa atarimo amavuta yombi atuma igifu gikora aside. Abakoze ubushakashatsi ku mata atarimo kalisiyumu bavuga ko kubayanywa habayeho impinduka. Abanyweye amata arimo kalisiyumu nkeya, umubiri wabo watanze aside nkeya. Mu buryo ubwo ari bwo bwose rero, umurwayi w'igifu ntaba akwiye kunywa amata nk'umuti, kuko nyuma yo kugabanya ububabare ashobora kumutera uburwayi. Niba nta burwayi bwo mu gifu ufite, ni byiza ko wanywa amata, kuko abamo intungamubiri za kalisiyumu na poroteyine z'ingenzi ku buzima. Ariko kandi amata menshi nayo ashobora kukugiraho ingaruka zitandukanye, harimo no kuba yagutera ibisebe mu gifu. Ibi rero twaba tubikesha ikinyamakuru Igihe. Iyi nkuru ikaba yaranditswe ku itariki 5 z'ukwa 9 2013. Bukaba ari ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga ku bigendanye n'umubiri w'umuntu. Muvandimwe rero nshuti, niba iyi nkuru wayisoje, niba wayisomye neza, kandi ukaba wifuza yuko twakugezaho izindi n'abandi ndetse zikabageraho izi nkuru nziza nk'izi zigendanye n'ubuzima, gerageza ukore kuri subscribe niba utarakoraho. Hanyuma iyi nkuru niba uyisoje, gerageza ukore like, ukore kuri like. Mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu Harerimana Toyib. Ni byiza rero mu gihe ugiye kunywa amata, abaganga cyangwa se abahanga bagaragaza yuko ari byiza kunywa amata hari icyo wabanje gushyira mu nda, ukanywa amata udashonje cyane, atari ubanjije mu nda nk'uko abahanga babigaragaje hejuru. Ubwo rero ni byiza yuko twakubahiriza aya mabwiriza. Hanyuma ubaye hari igitekerezo ufite, ubaye hari inyunganizi ufite, mukuri inyunganizi yawe turayikeneye, inkunga yawe turayikeneye, ndetse niba hari ubundi butumwa bundi waduha, watwandikira kuri 0788 44 83 46. Iyo ni WhatsApp. Hanyuma cyangwa se bya bitagukundiye kutwandikira kuri WhatsApp, ukaba umaze kureba ino video, gerageza ujye hasi muri komenti, hanyuma utugezeho igitekerezo, utwandikire, kandi turabishimiye, twishimiye kubana namwe. Murakoze.